Yang okay punipon malanwa na raksokon Pohnpei waun kay sanan kan ko lukan ko na nalang ko nan kan ngay ko wow choro rang sapal machay kop na koryaun kop na speaker and legislature sound ko kung labalabakan nan palyan siya momot sa government o John Pohnpei yung sa pachawan luka kuburan karasong nan sapal machay Rahnwet Ngay Sarlin Nicolas maban pachawan kadale kupurakan au tapen sapal machay Rahnwet. O ya cara lapen sapal machay rongkan kayo kasarawi en kasapul en polis katami riya katriya isa men kapasa mepit kapakan ang kapan en soma ko vite saktuang o sapal machay ran masan lang hen wen Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei ni no Pohnpei sak silur ya katriya sak klub riya moring sa was panian public safety and wen Pohnpei pachawan muya kasarawian kaim saklane program en panian polis yay polis akatami riya katriya sak program en polis akatami pachawan muya unan wen Pohnpei yokun pachawan muya wen hong rai polis kan nan wen Pohnpei yang sapal machay government la beneficent nan parwach police and Pohnpei state government o local government kan me pachawan chaweta tatakan training watch nintuan tami sansal me police akatami riya katriya isa pachawan rai kisampong silo o Israel police one man me pachawan kanagalar tatakan training watch. Kasarawian kasapulan police akatami watch pachawan muyawi ni Chimen Colonia me pacho ni Spanish Wall luman stowa en ampros. Nan kasarawat sapal machay kop nan wen Pohnpei Honorable Reed P. Olfer me pachawan niya sakaratan kawait te keynote address na national sakarata pachawan Laban ng kurong iti yung nagkatoon na kita niyang nasaratan sa katinapin sa rawala yung nagkakalang mo. Ikaw ba naman unarinig mo sa karatan wow ito ang misa karatan ng sinilin mo ay yan Rongen and the signboard. John Mount, people involved on view. Nakakatay forest and government. Wala ka ng people yung nandiyan yung mga iso. Nanakas Madalin, Speaker Lambert, Logan Lanzo, Nanakas Lake, Sir Kopong Napasanet, honorable members this major case in Pohnpei, Director Carl, Chief Kan yang tanya ke dalam Rahnwet, Cadet, Pagyalang Police Officer ke Rahnwet, ini, Ikai Power Set dekat Posit, so macam Rahnwet. Kayu, Kaduan punya dia sudah nak. Punya cuma satu. Orang kan safety. Bagi look dekat sama orang sudah nak asarawi mana. Keriau ini kaduan sekarang kita. Ini cuma sekarang Motomot boleh perbuatan ini. Namun saya keseluruhan masuk di dalam kita mahu. Manusia kuburan, yang tak berkisah kawan sebut mohon di kajian kuburan. Ni apa spesial tahu tak? Kisah kumpul sekolah. Di kajian kajian direktur kalau berai dengan keyakinan dan carian program training
Ini kaya. Oh ye ni sudah Rahnwet. Oh ye ni kaya kasarau. Angrat dan dengan dia dia kan. Esensial dan moral. Rahnwet ye pun dengan sana. Kalau bagi jadi moral, apa yang yang berlalu. Dan sekarang director Clara sebagai peneliti pertemuan. Dan zaman kasus persen dan yakin kalah. Kalau kita mulai ini tidak berjalan berjalan. Aisyah bis petrodo sabun banjai di banjai. Dia dan dia ya buta gila orang yang buta kacai. Dia katakan ini Frank Simmons yang tadi ada pas bukat. Oh betul. Itu belakangan Ryan yang boleh jadi sebenarnya. Nenek berkuasa nasional government, sudah Philip, sudah Heidi, sudah Rosario, sudah Martin, Sergeant Victor, Sergeant Executive Rodriguez, Rahnwet, itu kumpulan, itu ketuan kata itu maluat. Lihat tu boleh, bagi rakyat kita, ketuan tangga sepuluh ada rate itu ini Intel, ketuan salah kita, nak mengenai dia klimen, dia boleh mengenai. Rakyat tangga presiden kita kabar-kabar, di rakyat kita Rahnwet, kajian mereka, dia pilihan kajian sama dengan police force, yang apa ni yang nak mengenai dia boleh. Rakyat kita langsung dirai net sang kari. Pwede po yung gawin yung buntag lanat. Sa panagay niya si Rahnwet, inuutan ka daw, pwede magkirkan mo Open pwede ka din sa COVID-19. Nagpapatisyon na isang ka. O yang niya karong kung sa panagay niya, tumumugin yung buhay. Karinan pa naman, red, sa karatabi pa naman. Di office ni Secretary, yang sedang akan dimuatkan. Iresidu ni Patrawan tak, kagaya ni kami Rahnwet, EU. Saya jadi kawasan kita dari Rahnwet, saya kira polis officer Rahnwet. Wow, Korea, Kupo, Bukesilu, men. Dan orang lain Rahnwet dunia, police officer bukan dengan kesadaran level. Sokap yang dikait dan berkait pasal Rahnwet. Kami lihat dikait di mereka dan dikait yang buat ini dan apa yang ada. Jika kajian sudah sekat kanan tidak orang sekat mengalami berkait kejadian orang sekat dengan police officer. Dan lalu dia pilih bagi mereka kakek yang buat kajian anggaran apa cara apa ini apa yuran apa yang tak kelihatan dia pun bukan mau sebelum kajian engkau biar ini yuran kalau lepas kena usang orang semuanya kajian itu besar kan contoh ini jika jawan congratulate mai ulitan betul lagi ulian itu minggu karena sekolah pada Pohnpei ia jaitan dua kajian ini macam-macam kajian harus sangat director singkatkan safety kalian berkesan terus kalian bisa kira kesankan kita ini senang kesankan ini cuma dunia dia opsi kerja punya ada kontak untuk tahu kasih buat punya cuma kerja robot cerita dengan ini Asyik pada kita tahu lah, mereka punya kamal kita, kita ini betul-betul tangkapnya kacau. Kita kesumpah buat kita apa ni mulai untuk semua usaha kita. Kalau ada yang kurus, very much sekarang. Irailakan me pacawan yang cuweta programen kasarawat ye sapal macay kop nanwin Pohnpei, Honorable Reed P. Oliver, Speaker and Legislature Kaisakan Pohnpei,
Honorable Lausan Chi Lampert, o member ka ng legislature kay sa kanwain Pohnpei, son ko pong Robert Nakasune, Chief and Police ka na Newe Palikan and Campaign Public Safety and Pohnpei State, o Chief and Police and Newe Local Government kan, penay na yo kan panirailakan, me pachungan yang chaweta hakatami watch. Koreawain sapol machay rongan Rahnwet ye kawait uyapan kapakon. Kawait pan kapakon nan Pohnpei. Puyen kachkala irati tau pasangan COVID isak tuaw, kawait kangangakuway pa kanenter kapakon. Inangan men kawait wat ye puyen irati kapakon pana naramas mepangkak, kaparapasang masen so mga COVID isak tuwa. Kapakon kan may tuwecha muralingkan, kamatupan kausapakan, kautak o kapakanan mamotsokan, wasan kamatongkan ni marketing sakaukan, ni putikan, fundraising kan, pingkokan o sangan kapakan cekan. Nansiyan ter karani te pachang mechekan, nansiyan ter kantip seli nan kapakon o wasakan mewya hanway pakon puyak kap kataw pasang masen soma. Itawen kasanti and pitch wano nan pungan komuyo mechekan, nansiyang kachkat ni champasakan, kachkala chungale sakan sakaunway kakomian ka itawen kawit pukat nupo. Irailakan na socho ka na yang pachang kapakon kan, irain na chungalan ka kapinsalet, irain me lukoylap sampan wanisak teponangi, irain me kowa ka kapinsalet, merasang sumawin sukan, mutilik, hinchalaut ngach, mongyong o kowa sumaw chekan. Men kawait pilmen kachaman ke koros homnyom ke so po pil socho macam-macam sakan riaisak tetatang ke hand sanitizer me alcohol percent wanaisak kota milale. Men kawait pukach kaunapta sang Pohnpei Coronavirus Task Force panapal kawait kanta and rosanma. O kain saklan sapal machay Rongen Rahnwet ye iran masanlangan mo in Pohnpei. Ngalangan pan mimi ni pit 0.2 kulak tuwaw minute isu ni maisang. Ulan pan mimi ni pit 5.7 kulak silu minute pa isa kayo tauli muring sawas. O ngalangan pan mimi ni pit 0.2 kulak isak minute riya isak 1 nipong. Rahnwet ang pamiminan pungan palipapang o palimasa ni nataisak len riaisak. Ilok lakin pa na pamimini pich payo len mau o pan kachipin. Ninsaw chikang pamiminan pungan palipapang o palimasa ni nat limau lelaisak o pan mokitla palimasa niyare. Ilok lakin pa na pamimini pich payo len wano. Niya silang pamiminan pungan paliyay o palimasan ni nat limaw lalaysap, iloklokin pa na pamiminipis limaw lalaysap, o pantabokon o pangkak niya kachaw o ngalan na sapwat nipo. Wan lomlom ranayo miminitikruwaling saktuaw, wan lomlom ran mensang Rahnwet miminitikri sakpayo. Wan sasongan kachaw mamuratin nan ray ranawaryay sakpayo, mimi ni si 0.00 wan sasongan ko chaw mamorati. Na isang pumwat mimi ni si 6.2 sakayo. Pohnpei pan rasang kachpin klak 1 minute 1 tauli ni sauchik o pan prang salang kachpin klak 1 minute ay sakasu na may sangal nakap. Main ko yay machakan autapan sa palmachayin Rongen Rahnwet kalanganan kupuran koras o kasalid.